Habiju mut film raivi ngabla si tambaro si benar ya film raivi benyo pekan dia ba dia balik na susit kata-kata emle susit rata yo leksar di leksar le ye akabik ketika bi little tibre benar habumut film raivi po bijiu sanama ya fa ya umtasa ote lang film benar ani film benar tu bit kena bi little ai bu mental naduk kena tarik entau naduk nyo tarik depan oi po biji ni tadi lah jan kot benar pat kot re ngau la extension biang sashi tayau nam nane lagi re habu benar ni kibreu ong snek pet film raibi yang breu bit kau tebi lepas muire nga mai ready de itower dia sukang namnya tu pun nyak imut dah kaya stasi bit ngalarak lepas pun tower biang hita te kuat lagi re dah perkat so kuat himo te dah bom perkat ro sngo kuat spui sabu perkat lai ya pesau ngabai tiket raya lek kita te barok-barok te don spui nang keduk ngatam don rete ya lelang dah kanui senak lah senak pun minta semui ra long busim wai ngalai spa bai tiket te lah kacu ita ani minta te badam sulong rapi ani pak ini dah koi kam lek koi syai te lah Satria ngasih buat dia. Ya sebi ngin ya lek lang mentah. Ngin lek pet film hanti hasin nema. Nga ubah diang pi ka kong bi ba chat khot ka urmila. Haha. Nama bahasa ni pawan pai kutung lu email nama pawan madu ong. Liok tong lu sana pui. lepas Li dan sana. Kat kanoi kecing kerduk mentai bam cak msiat ibu ong. Sebelah nang belas tom mentala si benai tang bunyok lek pet film raibi. Ayung tebam cak msiat spoi. Sawan be cibit tab wan ong lang yo. Ong lang imei pui, ong lang ki boyong pasti. Para chan pat yo ani cawek mut habis jiu telah pelat pui. Nak chan ye. Tadi buka ang nomor yang breu. Yui rapo itu. Biak dan dok tedong dang kaang ho. Aku dah lagi aku minta te halas koi kan. Lain kang marwai tapi mo. Ha? Phone ni speed email. Oh, biang wala tata. Sa penthang lang kayo mo. Mo. Anlan dong ah. Sawan pui family ong pui sebelum.